यलो ढोका स्मार्ट चबी सञ्चालने वगदु वंगु मंगलबार रिजनल काउन्सिल अफ एसिया आर्कसिया व सोसाइटी नेपाली आर्किटेक्ट सोनालिसे एरोसन सस्टेनेबल सैनिटेसन ग्वाली डेकुगु स्मार्ट चबिया उलेज्या यलो महानगरपालिका यम्बेर चिरिबाबु महर्जना याना डिगु ख जाजोले एरोसन सस्टेनेबल सैनिटेसन या कार्यकारी प्रमुख प्रकाश अमात्ने मेयर महर्जन स्मार्ट चबिया विशेषता बारे जानकारी ब्यादिएको ख I once again thank you, Eurosun and its staff members for doing such a nice job. Finally, I would like to thank you all the SONA members, SONA dignitaries, international persons who are attending this inauguration ceremony. तस्क आकर्षक डिजाइनेड डेकाटगु स्मार्ट चबी मिसापिन्त मागु स्यानिटरी प्याड मस्तेत दूर टोङ्केगु था व मस्तेत डाइपर हिलेगु था न दु अठे खमा पाकेट दुगु समावेशी चबी अशक्त वृद्ध लगायत या मनोतयगु लागि न डेकाटगु दु अठे चबी पिने पाखे या खवा पाखे क्यान्टिन दुसा भुकी चबी पिहावगु फोहर पाखे बायोग्यास पिकया नसा जलनदेखि आतक यल व ए याना खुगु थासे थजागु चपी सञ्चालने वे ठुङ्गुगु दुसा एरोसन व सोना पिगु लक्तक तया चेगु लक्तक या लागते ठुगु चबी देखुगु ख